ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District haga sngi palai jongka arpuway tarik ubna risau arajar arpuway kala IT de jingtho how director jongka Tenat Commerce and Industries but ubadairu member secretary jongka single window agency ban penpau ye jing persha haga bayadei bat jing terwan ke benta ban shna ye ki coke factory hapo purusam jongka Southwest Khasi Hills District. Presiden Jongka Seng uba forward man nongrem habaya keren bat kilar pathai khubor ulaong baka seng kanam aila dalai ruem bantai ki coke factory hapa opurusam Jongka Southwest Khasi Hills District namar baka wanra ya kajing penjabo ya ki saudong saukun Jongka Mariang bat kan kta aru wat ya kajing im Jongki paitba nongsong snong kumbala jia haki wai pat ki district Jongka Jilla Meghalaya. Ini hingga penpau syai ba nak kalang jungi ngimla ban pedang ban set up ikini cook factory kadau banokong hi kalong ba bedai berka environment hi namar ko bang tipi ba larangi pai sekiwi jaka babun karkhana kamda mini cook factory sendiri hi du anu kakta balarangi pai sakato kathan nong jri no halamro ngimla ban len ba kal air lani ka kelas akta nadu ka jiti du yong por manswa de lada set up sakini cook factory sebagai ngimla ban tep kai manja bahkan kata ya di pada jom kata kadang bertanya terkawai di negara jungi lawan ni apa office mana keduk na bastri benwat jengtep memang lagi jengtep di pasai ba kidan diberi buat minta ni wat jengtep kami bengong ba la kiladan em kita approach ya ke office kami na kamta ki clearance seperti kiwai jenur kam na kamta set up kita factory rai gembalong mentahi ya tu sai ba padan yang rai haden saya kelak bandan rai yang tak kan padan yang rai nakalang ini pat ni la kran sahi ba nakalang ini la kran sahi ba mi pasha ban set up ko factories apo bodong katang gitu ni barakaju aporu ngila penbaik bala kunum kalong ba ngin ya kenduk lang bu gitu kenduk lang ya ki nelam snong ki sanguk ni sang sama bat kinu kiwai ki bro ki basau kya po ni mate kadong katang ba ngini ok dakran na bede bukan ya benta nomor ngim kwa ba kadong katang jungi kan kelalong kum ka ngila ban ong ba ngin ki paiba kini ok ban ring lr ka bom khoi ka bom subasu kumba kalong menta te ngi pasa jor na bede kini benta nilai ada yang keduru IKSM keduru ki trajaka ngila pensnguru kaju ba nakala ngi so persa abde bakani di nomor kata ngi karpat IKSM bar kunjuru di snong ki trajaka ba haswa bakin ai kanu no jingbet ikinu no ki breu no company bagi dai ban perkhat lem nang ta ki paiba babun balang na kam ta ka peteng banwan re om ban perkhat nang ta ka jingi nong ne kaspa ka phau kaba menta kiyo nata dia set up kita factory regede perkhat lem ni kilongden kita perkhat lem ni kiwai ki paradong ki parathai ngapo jong tu area khanang ba ekonomi kanono ga jingjia ga basosi barakaju ka por hiru nomar nilai i ke jingta i ke jingyaki jong ki ba akaleng di jakang adu is janta hills but west Khasi Hills but kunta tarter ti ka jingwan jungi ne upor menta kalong ba haswa ban ja ki ba kunta ki ai ni kwa ban khang lupa ya government khang lupa ya kata ka single window agency ba kadai ban perkhat thamai ba khanang ba kum kita ki jingyaki kum kita ki jing penki pa ba kinam jasu mani skmat ting suggest government ba kadai ban perkhat kya ekonomi khmat ki jungiru bagi de ban sim ki kli nam ta kani ga banta nam ta jing bha jo ki pa ba jo ka dong ka khai oi manta ki la don mo ki don wai artli ki bangi yo jingtep ki bala pasang ban sna re ngam patharai kumba bangi wan ka du ne ki ong ba pa empat don menu approach ni ko office ane ya ka office Maglastic Pollution Control Board
nata ki clearance ki ringi don ritip ke basahi ba kiladan gi breg botung ta bar kidan hiru gi bala persang ban pelaji ki jakal ne bne kedo ki jakal ki puta ba hanun bu itai ku factories kata ga di jisya reka sulong ba le se ki 4 poi ne no tawan pan itai clearance te spanat nagle jmi pat long ba mata sni la kran sai pa ni ba de perkat tha om ban ai jingbet kuma nomor kan sakta i pa ba ya kata kadong katanya berkoi nagle jmi kan tu government marngile i nimla ban len bagi ladan ki ba persang ban sena Kiladon katukan ini ba persang ban senai kita je yu dari tempat pentrekam tidak pun iba kakam kala sedang kala jan sedang di negara ini kentu government ba kadai ban sange suai ba kita namar ba kaju opor mar kumbalong hi kimpat approach hi ya ki department hani apo nata ya ke office ro bagi dai ban khang swa ba lada la approach ro dai ban perkhat nata ka ji ba re ombat perkhat nata ka untong berkat ban yo revenue government ane tamban mentoy yano bayu jematoy na kata naik tai ko factory bagi lakmu golong ba kadi kitan nong jeri nong lam bat kulang itu jaka tinggal aktif hi ba kila approach kisem nata gidan bagi approach ya kisnong ru apa kila persang bane kedo jakaru kila don taru bagi don jaka apo tanong jeri ba kila persang bat kedo jaka ba timbu tai factory tai jaka kampadan te hasa bakandan hasa sotu set up dan kelajun wane keduno namar ba ladang yakran aden ba yo clearance kalau ngapa kale ring wan menta sukuna ba nakalian ke office ka ngatrai pi ya thu ka hop ki kran jisya ba omba kampadan kanu ka wan approach dano setelah bang la yo one kedu ta kapor kenang bakin ka government kenang bakan ka office Meghalaya State Pollution Control Board berkenang bakata ka single window agency kan tip lupa ba ki pa ba yang tu dong kathang kin setelah ban set up di co factory po yang ka thang nam ta ka jing mentoy jong no lani nam ta ka jong ka revenue ya ka sarkar re ka berang kata apa dia ka ko ya di pa ba